dokažem da ova sila, znači ova kosmička energija je u stvari neka potisna sila, ona potiskuje slabu nuklearnu, jaku, magnetnu i gravitacijonu na kretanje. U kosmosu ništa ne stoji, sve se kreće. Evo, sad ću da povučem pravu liniju. Netačno. Ništa pravolinijsko u kosmosu ne postoji. Zašto? Dok sam ja to povlačio, Zemlja rotira, okreće se, sunčev sistem rotira. Znači sve je u pokretu i pravolinijsko ne postoji ništa. Zbog toga osnovni interval korena ima uvijajuću osmicu. Znači nazvao sam uvijajuću osmica, ovdje nastaje, kreće, ide ovako. I čudo najveće, ne kreće tim pravcima, u svim mogućim pravcima ide. Kao što sunčevi zraci idu na sve strane nakon nje, znači i ka nama, ka Zemlji i ka ostalim planetama u sunčevom sistemu, tako i ovaj osnovni interval nastaje, razvija se, traje i gasi se u svim mogućim pravcima. To znači i u mikro i u makro kosmosu je apsolutno isto. Eto, da vas moje ime, vjerovatno mi je teška tema, ali vam kažem, za ovo je dovoljno. Samo još nešto, još nešto vrlo važno. Wimbledon je turnir u Londonu, seča knezova, tako sam je nazvao, ono kao su Turci posekli srpske velikaše. Nadal, Rafael Nadal, Tsonga, Federer, Šarapova i tako dalje, popiše Patovc u prvom, drugom kolu. Potpuno sam to očekivao jer se njihove ćelijske energije i sada dolazeći deo, a on je ovde, četvorka. Tu je potpuno neskladu sa njihovim ćelijskim energijama i zato su izgubili od bacanja. Ja mislim da je sasvim dovoljno Milorad Kovačević rekao o svojoj knjizi Selekcija talentovani. Molit ćemo Milorad da ukratko kaže nekoliko riječi o knjizi Neplodno zdravih parova. Ja sam ovu knjigu radeći, pripremajući za štampu pročitao nekoliko puta i pravo da kažem, jedva sam došao do nekih bližih informacija, nisam se baš razumio i shvatio. Naime, ovako pročitat ću samo uvodne rečenice gdje Milorad postavlja problem koji će se baviti u ovoj knjizi. Kaže ovako, česta je danas pojava u svijetu da parovi sve teže uspevaju da dobiju potomstvo prirodnim putem, a i veštačkom oplodnjom. Brojni su razlozi za to, od sve kasnije odluke žene da rodi, gdje biološki sat neumoljivo pucava, do štetnog načina življenja današnjeg čoveka, opterećenog svakodnevnim stresom, nezdravom ishranom i vodom i pićem. Te prepreke su ipak nemostive upotrebom lekova, lekovitih trava ili novih metoda u veštačkoj oplodnji. U sadržaju knjige Milorad Kovačević je posebno poglavlje pored ovih poglavlja, gdje analizira, gdje ima matematičkih računa i tako dalje, nekih numeričkih analiza, on ima posebno poglavlje ishrana i lekovite trave u liječenju neplodnosti. To je jedna ovako jako zanimljiva tema, pripada to očito oblasti alternativne medicine, ali Milorad je imao smjelosti da se upusti u ovu analizu ove tematike, a samo da naglasim moto ove knjige, rečenica koju je ovako napisao. Što je čovjek obrazovaniji, teže prihvata nove ideje. Milorad mi objasni nam malo o čemu se ovdje radi. Tačno, što je čovjek obrazovaniji, teže prihvata nove ideje. Svaka profesija deformiše. A mi sportisti, recimo atletski treneri, samo pričamo o sportu i tako dalje. Neke druge profesije pričati samo o svojoj profesiji. Znači, ono znanje koje stiču godinama ih usmjerava i ne dozvoljava im da stiču znanja i sa strane. Znači, to je osnova zbog čega vrlo obrazovni ljudi znaju neke druge oblasti jako loše. Što je suština? Da pređem na ovu knjigu, znači na njenu osnovu, pošto sam potrošio dosta vremena, vidim, malo preko satu, kako nastaje neplodnost potpuno zdravih parova, znači po svim lekarskim nalazima. Znači i plodni, i pokretljivost osnovnog materijala na potpunom nivou, sve je kako treba, imaju po 5-6 veštačkih oplodnji i neuspjeh.
U čemu je sada tu poenta? Glavni razlog zbog čega nastaje neplodnost potpuno zdravih fizičkih parova je vrlo slična ćelijska energija ili čak istovetna. Znači njihova ćelijska energija je vrlo slična i istovetna. Isto sa istim ne može da da ništa. Isto sa istim ne može da se ukrsti. Znači to je suština. Evo ponovno na osnovnom intervalu. Primjer radi, muškarac je rođen 1980. godine. Začet je u tipu 4. Žena rođena 1986. godine. Začeta u tipu 1, ali ima elementi tipa 4. Znači spaja ih ta četvorka, tip 4, nikako ne mogu da imaju djete. Potpuno zdravi i tako da. Događa se i u jakim energijama tipu 3, tipu 1, vrlo često tipu 2 i tipu 4. Znači, istovetnost ne može dati dalje potomstvo. Kad već da tu pričamo o istovetnosti, ljudi skloni istom polu, znači, znate koja populacija, imaju problem baš taj. Začeti su u pogrešno vreme i oni su u stvari osobe suprotnog pola. Znači, ne treba da prave parade, nego treba da se promene pol. To je daleko humanije, znači sve osobe, znači to su upravo osobe suprotnog pola. Znači, tako je i nastao ovaj problem gdje ljudi imaju potpuno zdravo sve, a ne mogu da imaju djecu. Kako je rješenje? Može da se riješi lekovitim travama, ali su šanse jako male i mnogo vremena treba. Znači, te je u pitanju sličnost ćelijskih energija muškarca i žene, tu će kad tad doći do preticanja njihovih ćelijskih energija i onda je moguće začeće. Gde je istovetnost, a to je danas sve češće, nemoguće. Samo jedan način garantuje uspeh, a to je veštačkom oplodnjom, ali nikako kako klinike danas rade. Radio sam za jednu privatnu kliniku, neću imenovati koje, čak sam radio zajedno u istom gorišta, nisam ni znao, sa sadašnjim haškim optuženikom, doktorom Davićem, pretpostavljam da znate ko je, bili smo zajedno, nisam pojma imao da je to on. Znači, radio sam za tu kliniku, ostvarili smo fantastične rezultate i dobio sam otkaz. Doktor rekao, šta je u pitanju? Kaže, ti ćeš da me upropasti. Moja metoda je koštala 100 evra, veštačka oplodnja košta 3000. 3 puta plaća fond, ne plaća fond, plaćate vi. Posle plaćaju parovi sami. Znači, ako idu 5 puta na veštačku oplodnju, 15.000 evra. 15, znači u pitanju je ogroman profit. To je suština svega. Kako klinike veštačkom oplodnjom mogu ovaj problem da reši? Samo na jedan način. To su određeni ljudi uspevali, kojima sam ja izračunavao datume, moguće datume začeća na veštačkoj oplodnji, ali da podmite, da nagovori ne znam kako lekare, da pristanu da urade na taj način kako ja kažem, ali mene da ne spominje kao da me nema. Uzme se materijal od jednog roditelja, uglavnom je to muškarca, zamrzne se tečnim azotom, drži se izvestan period, a on je najmanje 11 mjeseci, do čak 10 godina, da bi došlo do preticanja. Znači, uzet je materijal, od, na primjer, od oca, zamrznut, i sada ta ćelijska energija ne dobija nove kosmičke i ona u neku ruku stoji, ne stoji ili živi. Znači, čim živi ne stoji, ali ipak ide daleko sporije nego ovo što dobija stalno dolazeće talase kojene. Jajna ćelija kod žene ide i razvija se dalje i kada dođe do preticanja ove dve energije, znači muške i ženske, spaja se začeće 100%. Učinak, procenat uspjeha klinika zvanično statistički koje su same objavile je od 20 do 22%. Svi oni ljudi koji su uspjeli da izdejstvuju u klinikama ovako da urade kako sam ja napisao, uspjeli su 100%. Komentari se ti dalje nije poslije. Međutim, u pitanju veliki biznis, ja sam običan, obraćao sam se i našem najvećem stručnjaku za prognoz koji ima kliniku, koji je bio i danas je jedan od najpriznatijih u svijetu, jednostavno mi nije odgovorio. Gospodin Stojković iz Leskovca, znači genetičar broj 1 u ovoj zemlji za to, znači ima kliniku, evo dokaza.
On je genetičar, sve, imao suprugu, nemaju decu. Dalje ne treba pričati.